Maombi yako ya kila siku, kuna jambo mbili ambazo nahitaji nikuambie, na mimi najua kwamba itakusaidia sana. Katika maombi yako kila siku, usikose kumwambia Mungu, kitu cha kwanza, akupatie neema yake. Kwa sababu neema ya Mungu inaweza ikakupatia vitu ambavyo haukukuwa na expect kama vinaweza vikafanyika katika maisha yako. Neema ya Mungu inaweza kupatia hata kama vya mzazi hawezi kupatia. Na jambo la pili ni kuomba rehema za Bwana, kwa sababu maandiko yanasema kwamba ana heri yule aliyesamehewa na Bwana. Heri ya Mungu inafaa sana katika maisha yetu. Tukamate mfano mmoja wa Biblia. Maandiko nasema kwamba Maria aliyezaa Yesu, maandiko nasema kwamba akapata neema na rehema za Bwana machoni pa Mungu. Donc shie wote tunaweza kuwa mkanisa moya, shie wote tunaomba Mungu, shie wote tunafanya kazi moya ya Mungu, lakini Mungu anatia difera mu maisha yetu mie na wewe, sio juu kwa mzuri ama wa mubaya, lakini juu Mungu aliweka neema na rehema zake. Donc rehema na neema ya Mungu inatiaka utofauti mubatu benye tunaishi nabo mu maisha yetu. Donc kila wakati ukikuwa naomba Mungu, usikose kuwa naambia Mungu mukazi yako, mu watoto yako, mu maisha yako, mu kila kitu yako, mu quartier yako, fasi yote kwenye utakuwa, usikose kuwa naambia Mungu akupatie neema na rehema zake. Acha mimi nakuombea katika hii mchana wa leo, wewe mwenye uko unanisikia, na ushare hii video kwa wengine, na mimi najua kwamba itakuwa baraka kwa watakao isikia. Mungu akupatie neema ya kila kenye utafanya. Mungu akupatie neema ya kukubaliwa, akupatie neema ya kukubaliwa kote kwenye ulikuwa umekataliwa. Mimi naomba neema ya Bwana itembee pale juu yako katika jina la Yesu, kwa sababu neema ya Mungu inaweza ikasema pa nafasi ambapo hatuwezi kusema. Ndio maana mimi nakuombea Mungu akaachilie rehema zake, kwa sababu wakati hasira ya Mungu ikitaka kuwaka, akiona rehema zake, merci Seigneur, mimi nakuombea mwenye uko unanisikia, wakati Mungu atakuangalia asikuone we, lakini akuone njoo mrehema zake. Donc sana nataka leta adhabu juu yako, akuone njoo mrehema zake. Mimi nakuombea kitu ikuwe yako katika jina la Yesu. Barikiwe sana na Bwana, na ushare hii video kwa wengine, na ubarikiwe na Bwana.